Sarajevo. Izuzetno je zadovoljstvo da dobivamo novi sadržaj na našoj olimpijskoj ljepotici. Zahvaljujem se investitorima, svima koji ulažu u naš kanton Sarajevo, posebno u ovom slučaju investitoru gospodinu Granovu koji je omogućio dodatni sadržaj gdje nije bilo zaista sadržaja na našoj planini Igmanj. Mene je zaista veliko zadovoljstvo i čast kad imam priliku da na ovakvim mjestima i povodom otvaranja ovakvih projekata presjećemo Vrpcu. Da se zahvalim kao što je premijer to uradio našim vrijednim investitorima Emiru Granovu i njegovim partnerima koji su ovdje na ovoj ljepotici renovirali, izgradili skoro iznova nekadašnji hotel Ferry, pretvorili ga u ovaj prelijepi hotel Monti, kome su trebali ovakvi sadržaj da bi on bio hotel visoke kategorije koji služi i njegovim posjetiocima, a bogami i nama koji dođemo na dnevni izlet.